ба номи худованди бахшандаву меҳрубон. дуруд бинандагони азиз, бахши навбатии барномаи хабарии паёмнӯзро оғоз менамоем. дар студия бо шумо шӯҳрати раҳматулло. инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. мақомоти қудратии Тоҷикистон аз Гулмурод Ҳалимов паёмак гирифтаанд. Адвокати Зайд Саидов озод хоҳад шуд. Кони нафти Бохтар ҳам баҳсбарангез шуд. бо маблағи ҷашни 25-солагии истиқлолият метавон 2500 кӯдаки гирифтори бемории қалбро аз марг наҷот дод. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ба таҳқиқи паёмакҳое оғоз кардаанд, ки гӯё аз номи Гулмурод Ҳалимов фармондеҳи нави артиши давлати исломӣ ба афсарони болурутбаи мақомоти қудратии кишвар ворид шудаанд. дар ин паёмакҳо Ҳалимов мақомоти қудратии Тоҷикистонро огоҳ кардааст, ки онҳоро ба ҷашни истиқлол табрик хоҳад кард. дар ин бора хабаргузории Reuters бо такя ба манобеаш дар вазорати дифои Тоҷикистон хабар додааст. аммо як коршинос, ки нахост номаш ифшо шавад, гуфт агар воқеан Ҳалимов сарлашкари давлати исломӣ баргузида шудааст, ӯ барои паёмакфиристӣ ба Тоҷикистон на вақт дорад ва на имкон. гузашта аз ин назди ӯ мушкилоти ба маротиб бештар қарор дорад, ки Тоҷикистону мақомоташ шояд ба гӯшаи хаёлаш ҳам намеояд. замоне ки давлати исломӣ бо тамоми ҷаҳон меҷангад ва ҳоло дар вазъи хеле бад қарор дорад, хандаовар аст, ки сарлашкари он ба паёмакбозӣ машғул шавад. шӯҳрат Қудратов, вакили дифои Зайд Саидов, соҳибкори муваффақи тоҷик ва раҳбари ҳизби сабтиномнашудаи Тоҷикистони нав охирҳои моҳи сентябри соли равон аз зиндон озод хоҳад шуд. дар ин бора Раҳматулло Зоиров, вакили дифои Шӯҳрат Қудратов иттилоъ додааст ва гуфтааст, ки шахси зерҳимояаш дар охирҳои моҳи сентябр ба озодӣ мебарояд. вай таъкид кардааст, ки Қудратов тибқи қонуни авф аз маҳбас халос мегардад. боздошти Шӯҳрат Қудратов 21 июли соли 2014 ба амал омада, он вақт ӯ вакили мудофеи Зайд Саидов буд. аммо коршиносон мегуфтанд, ки айбномаҳо дар қиболи вай як мазҳакаи сохтае буд, ки мақсад аз раванди баррасии шаффофи парвандаи раиси ҳизби сабтиномнашудаи Тоҷикистони нав канор андохтани як шахси огоҳ ва барои равонаи зиндон кардани ӯ роҳро барои худ ҳамвортар сохтан иборат буд. ёдовар мешавем, ки Шӯҳрат Қудратовро додгоҳии олии Тоҷикистон моҳи январи соли 2015 бо судури як ҳукм 14 сол равонаи зиндон намуда буд ва ҷазои ӯ дар натиҷаи татбиқи қонуни авф гузашта ба 9 сол коҳиш дода шуд. дар ҳамин ҳол додгоҳи олӣ ҷазои Шӯҳрат Қудратовро боз ҳам кам кард ва ба 3 солу 8 моҳ поин овард. ширкати Тетис Петролиум, молики Кулоб Петролиум, зидди ду ширкати дигари истихроҷи нафт CNPS ва Total, ки дар истихроҷи нафти Кони Бохтар шариканд, ба додгоҳи ҳакамии байналмилалӣ шикоят бурдааст. қаблан ин ду ширкат Кулоб Петролиумро дар напардохтани ҳаққи саҳмиявиаш ба маблағи $2 миллион муттаҳам карда ба додгоҳ шикоят бурда буданд, ки инак Тетис Петролиум зидди даъвои онҳо даъвои худро ирсол кардааст. Тетис Петролиум аз CNPS ва Total $10.1 миллион ҷуброн талаб кардааст. Тетис Петролиум 85% саҳмияҳои Кулоб Петролиумро дар даст дорад. ин се ширкати бузурги ҷаҳонӣ мегӯянд, ки дар Кони Бохтар 27.5 миллиард бушка нафт мавҷуд аст. ҳудуди 4 миллион сомоние, ки ҳукумати шаҳри Душанбе солона барои ҷарроҳии кӯдакони гирифтори бемории дил ҷудо мекунад, то охири сол ҳамагӣ 60% он ҷудо мешаваду халос. дар ҳоле, ки ниёз ба ин маблағҳо барои ҷарроҳии кӯдакон зиёд аст, вале усули бюрократӣ ё механизми сари вақт ҷудо шудани маблағ ва анҷом додани амалиёти ҷарроҳӣ монеа эҷод мекунад ва саломатии атфол зери хатар қарор мегирад. солона дар шаҳри Душанбе ҳудуди 40 кӯдак аз сабаби надоштани тавоноии ҷарроҳии дил мефавтанд. дар ин бора як манбаъ аз созмонҳои байналмилалии тандурустӣ ба мо иттилоъ дод. Нусратулло Ҷаҳонгир, табиби атфол, мегӯяд, ки агар ҳукумат миқдор ва харҷи чорабиниҳои фарҳангӣ ва рақсу худнамоиро кам кунанд, имкони харидани ҷони даҳҳо тифли мубталои бемории дил пайдо мешавад. агар Имомалӣ Раҳмон ва Муҳаммад Саид Убайдуллоев
تعداد محافظان تیارخورشان را کم کنند، به وزیر و وکیل نقلیات دولتی خدمت رسانی تا 40,000 دلار ارزش داشته را قطع کنند و دزدان مبلغ‌های بودجه را جزای سنگین دهند، نسبت به طبقه اکثر جامعه چنین ناعدالتی‌ها شدت نمی‌گیرد. حکومت شهر دوشنبه که اعلان می‌کند حدود 4 میلیون سامانی برای جراحی کودکان مبتلای بماری دل پایتخت جدا می‌کند، ولی در اصل تا 60% آن را می‌دهد و تمام 40% کجا می‌شود ما هم نمی‌دانیم. باید گفت که اگر برای جراحی یک کودک 4,000 دلار مصرف می‌شود، پس با 10 میلیون دلار که 25 سالگی استقلالیت را می‌خواهند جشن گیرند، می‌شود 2,500 کودک را از مرگ نجات داد. سال جاری مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از حساب مبلغ‌های بودجوی 3,800,000 سامانی برای جراحی کودکان بماری دل پیش بینی نموده است. بنا به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، دوام 6 ماه سال جاری همگی 65 کودک ساکن پایتخت از حساب این مبلغ‌ها جراحی شده است و حدود 200 نفر دیگر در نوبت است. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. پس از انحصار دوباره شرق حلب از طرف ارتش دولتی سوریه، جامعه جهانی تلاش دارد با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین فشار آورد تا دالان کمک رسانی به این قسم شهر باز شود. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است الان ما همکاری را با روسیه در مسئله حلب بیشتر میکنیم. خیلی امید داریم که تا آغاز عید قربان به آتش بس موفق شویم. صدر اعظم آلمان انجلا مرکل هم اظهار کرده است که هنگام گفتگو با پوتین به این مسئله اشاره کرده است. ملاقات نخستین رئیس جمهور فیلیپین رودریگو دوترته با باراک اوباما در حال لغو شد که رودریگو پرزیدنت آمریکا را پسری فاحش نام برد. قرار بود که دو رئیس جمهور روز 6 سپتامبر در نشست منطقوی سازمان کشورهای آسیا جنوب شرقی در لاوس ملاقات کنند، اما بعد استفاده لفظ تحقیرآمیز از جانب رودریگو دوترته که گفته است فیلیپین یگان انتقاد اوباما را در مبارزه کشور با جنایتکاری قبول ندارد، واشنگتن این ملاقات را بیکار کرد. در مبارزه با جنایتکاری تنها در 2 ماه گذشته در فیلیپین 2400 نفر کشته شده اند. در شهر تنباو روسیه، طالبه صنف 8 را که با رویمال در سرش به مشغولیت ها حاضر شد، به مکتب رقم 36 این شهر راه ندادند و این بار اول نیست که با مسلمان دختران در این شهر چنین رفتار میکنند. رهبر مؤسسه تعلیمی به نشریه محلی ناوی تنباف در این رابطه گفته است در مکتب رقم 36 معیار یگانه سر و لباس مکتبی مقرر شده، همه خوانندگان باید مطابق آن عمل کنند. معلوم شده است که این دختر از عائله مسلمان ها بوده، 2 سال پیش از تاجیکستان به تنباف آمده اند. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.